lena ke imali ye-Getting Sports, kanti ke ungakhohlwa ukuthi ke usubscribe ukuze ke njalo nje mangikhipha zona ke indaba lezi zemidlalo wena ke uzoba uqala ke ozoyithola. Kanti ke udaba engiliphethe ke namhlanje lokuthi ke abadlali ababili ke be-Kaizer Chiefs ke kulenyanga kaMay bebaku fasting ngenxa ke yenkolo abakholela kuyona. Udaba ke ngizoqala ngalo ke namhlanje lokuthi ke lona ke ongumdlali we-Free State Stars yena ke uPaulos Masehe uthi ke yena ke akakazimiseli ukuthi ke aretire kuwona ke umdlalo webhola. uPaulos ke uneminyaka engu-36 kuwona ke unyaka ka-2020. Abantu abaningi sebaqalile ke bemnxusa yena ke uPaulos Masehe ukuthi ke aretire kwi-football, kodwa yena uthi ke akakazimiseli ukuthi ke aretire. Usadlelele lona ke iqembu le-Free State Stars edlala laphana ke ku-Glad Africa Championship. Kanti ke futhi ke uPaulos Masehe uke wadlala nakuyona ke iMamelodi Sundowns kanti naku-Orlando Pirates. I-Free State Stars ke ihleli ke ku-position 6 kanti ke inamaphuzu angu-35 kuyona ke i-Glad Africa Championship. Kanti ke masihlabela phambili ke engena kudaba lami lwesibili lokuthi ke lona ke beyangumdlali wayo ke i-Kaizer Chiefs ke manje sekomqeqeshi kulo futhi iqembu le-Kaizer Chiefs ku-multi disc challenge yena ke u-Arthur Zwane u-10-111 usekeneminyaka ke engu-46 wona ke unyaka lona ka-2020. Watazwana ke uthi ke into eyenza ukuthi ke ashiye phansi ke kwiqembu le-Orlando Pirates ukuthi ke wabona ukuthi ke ngalesikhathi asadlalela i-Pirates bekathola ama-injuries kakhulu, lokho kwenza ukuthi ke wabona ukuthi ke le akusiyona ke indawo emfanele. U-Atazwana ke amaqembu ayo wadlalela la eNingizimu Afrika uqale ke kwi-career yakhe edlalela lona ke iqembu le-Jomo Cosmos, wadlala ke wasesuka lapho ke waya endaweni yase-Brazil la adlala khona iqembu le-Santos, wabuye wadlalela i-Orlando Pirates wase ejoyina yona ke i-Dynamos eyamholela ekutheni ke adlalele i-Kaizer Chiefs kanye ke nalo kweqembu iThembisa Classic. Kanti ke ngizophetha ke ngodaba lokuthi ke abadlali ababili be-Kaizer Chiefs uYagan Sasman kanye ke naye ke uSamir Nurkovic ke njengoba bangama member wayo ke i-Muslim faith, labadlali ke bobabili ke baba ke bangena kuyona ke i-fasting abayibiza ngokuthi ke i-holy month of Ramadan. Lena ke i-fasting yenziwa ke abantu ke abakholela kuyona ke inkolo lena ke yama Muslim. Kanti ke mabenza fasting ke bayiqale ilanga maliphume ekseni bese ke baya break ke ilanga malishona ntambama. Kanti ke bona le fasting ke bazoyenza kuze kuphele yona ke inyanga lena kaMay. Kanti ke abadlali ke abaye badlulisa amazwi nje ukuthi ke nge-25 zakaMay unyaka nonyaka kuba yona ke i-Africa Day. uKhama Billiard, u-Akumu Agay, uDaniel Akpeyi, uLazarus Nkambule kanye ke naye ke uMolomo Wanda Mathowa nabo ke futhi ke bawondlulisile nje amazwi okubungeza lona ke usuku leli lwe-Africa Day.